Siyabingelelana ihlobo zami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uPastor Sbu wakaMasina umntwana. Ngisefthanda ukuthi kafushane ngisihlabe sihlikize. Kunalento lena nalithi iBhayibheli, ungafisi imbongolo kamakhelwane wakho or into zikamakhelwane wakho or inkambi kamakhelwane wakho or igcila sikamakhelwane wakho. Uma iBhayibheli izisho lezinto, kwesinye isikhathi singayithatha ngathi ayiphili, kwesinye isikhathi ngoba sikabukangana nazo singakuthatha lula. Uyabona, into ungayifisa kanti sekudeni, into ungayifisa kanti ikhashana nawe, uma ngaba seduze nawe ingaqaka. Ungafisa lo yamuzo omkhulu, ungafisa le yamoto enhle, kanti kule moto njengoba inhle kanje kunabantwana abaswela ubaba, kunabantwana abakhalayo, kunabantu abakhala inyembezi, but wena ubona impumelelo. Hey, ungayifisi into. Okunye bazalwane sifisa bangcwele impilo enhle. Enye yabonye abantu impilo zabo azizanga kahle. Kwesinye isikhathi kunalento lena uthola abantwana bethu athi yazi ngiyafisa abantwana bethu. Abantwana bethu athi ngiyafisa ukuba ngabe loya mama umama wami. Mntanami, loya mama ngabe uma wakho ngabe wafa ekuseni, baya fruh early in the morning, ngabe wafa ekuseni, ngoba loya mama akana inhliziyo yomntwana. Lo ufisa ukuthi wena abe uma wakho than kungcono lo mama wakho lona mhlawumbe oyisebenzela le makhishini, ukwazile wasebenza kanzima wakukhulisa. Loyana kanathando labantwana, unede ubona lento ayinazo. ubona le ndlana awuyibuzi ngani ukuthi uhlalele na yedwa, akunayihlobo yini, uphuma kuliphi ihlathi, uphuma kuyiphi indawo, akanamndeni, akananhliziyo yabantu. Njengoba ufisa ukuthi ngithi mina bozofa baya fruit in, yazi uNkulunkulu nakangathatha, hey angingixoxele, yazi uJehova nakangathatha ubaba kamakhelwane amfake la kakho, athatha kamakhelwane wena kuse ngapha, athatha omunye umakhelwane nje asishintshe iviki lonke, sishintshe iviki lonke. Wena lo mama omkhanukayo ufundile usebenze kahle, nedi uyadakwa, yaphuza, uyancila, uyasela. Hey, akapheki phela lo muntu, kudliwa i-take away, akudliwa kunemizi engaphekwa, kudliwa i-take away. Uyadakwa phela ngasithola isikhathi sokupheka, ngashiswa amabhodo, and kusasa phela uyangena emsebenzini ka-teaching bamfuna laphana abantwana babalendele. So lesithi ukuthi ufisa ukuthi ubani abe uma wakho uzoba nenkinga. And omunye ubaba mhlawumbe walaphana vele yena kancane ile yankonzo phela ngeke ngisho kancane ile yankonzo ufisa izinto kancane uyakubiza mamakhe, mama akuphunyulwa kulela khaya la kakho, yazi ukuthi hayi nakadiniwe uright ubaba, and la ekhaya siphula 2 ekuseni, mhlambe siphule 1, mina abantwana nabalele siphula 1. Akuna pressure ngale vele lisha lisha siphelane. Uthi wena nabangabe lo sithatha umfundisi loyana wangale simezomfaka la isontweni lethu, lo ungcono lo wakho naye uthi uyabanda loyana. Ngabe la ngibafisa ukuthi ngathi ngabe inkosi yamthatha la khonza khona, wena ngoba usekudeni awuboni. Abafazi babantu baphelile, abantu abasha baphilile, abantu abasha baphelile. La wena ufuna ukuyakhona, uthi ufuna uyashisa lo mfundisi la uyakhona ikandali ngekandali lona imfisayo. Ngcono uhlale naloya wakho bandayo ukutshela ngoGenesis cho ngokwakhiwa komkhumbi, uzozuthola isambulo wena ngokwakho kwakhiwa komkhumbi. Akanishumayeze umfundisi wakho right,
ungayifisi into yakamakhelwane. Eminye imizi imile nje bona ubaba ngathi romantic kanti ubaba akekho romantic, usedlisiwe. Bamthamba bamfaka iMac uthambile akunabu romantic la. Uyazibona ukuthi lezi zinto lezi asana romantic, sezibeyond, sezingaphezulu kwamandla ayibekezeleleki. Ungafisi izinto eyikude nawe ngoba uzathi yenza zakho, ngoba lezi zalabantu labana uzathi ifike kanjani. Awuzazi ukuthi laba nje uhalela umuntu edrobheni ongamazi, awazi ukuthi lo muntu lona owakuphi, ubona ngale ndlela ngayo umkhanuke. Hey, kubi la ngaphandle, awumane ufise nje nalithi iBhayibheli ngabe ukhanuka izinto. Abanye babulali, khanuke nje umuntu uhamba ngemoto enhle, uyayizona iduma, uzumbrother agwinyamatha agwinyiswe imoto insimbi, into zamajalimani. Hey, uzwe kathi uthi hayi nomshini, kanti inkabi fisa izinto zobunkabi. Hayi, indaba zokuhamba ufise njengoba lo muntu ofisayo, lo mfazi lothi ngeke ngathola ubani ngathi angaba mfazi wami. Loya mbaba uhlezi naloya mama indoda omfazi leyo. Indoda yomfazi, indoda yakhale indoda yakhala. Fisa uthele somatekisi ngathi ngaba namatekisi, yabona ubabani banovukile kwabula umuntu la amatekisi akhona egcekeni, abantu bayakhala le. Wena ufisa lezo zinto zenyembezi zokungabi nokuthula. Hayi, angivali, angivali. Pastor uPastor Sibu Mntwana kaMasina, God bless you.